Hadratal Mukhtaramin wal Mukhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertama, sebenarnya saya tidak menggantikan Guru Ta Al-Mukarram karena beliau tadi malam selesai ziarah di makam Syekh Bojo. Jadi wirid beliau itu mungkin tembus sampai dengan subuh belum selesai, sehingga tidak tidur sampai selesai subuh ini, tapi masih melanjutkan wirid beliau. Sehingga kita tetap semoga kalau beliau ada kesempatan kita selesai wiridnya untuk memberikan nasihat kepada kita dan keberkahan. Untuk mengisi waktu ini saya diminta oleh panitia untuk mengisi tauziah. Jadi untuk kesempatannya pengulongangi makada situ ngena saya agak berat, sebab kita sebenarnya menunggu berkahnya Guru Ta. Tapi untuk mengisi waktu makada ia koto mak bicara waktu makokoe ini adalah bulan Muharram. Na ia oko ilalanna agamata mema pong Allah Ta'ala angka waktu-waktu napat tentu dan waktu itu diistimewakan. Jadi dena pada mana waktu napat tentu pong Allah Ta'ala kedudukan nah rilalanna imma gina pakasiwiang atau keistimewaan ia angkai na tampu rilalanna waktu purena patentu pong Allah Ta'ala. Ia ko ibagi rilalanna si taunge dalam satu bulan angka bulan Ramadan. Tapi ilalanna ulan Ramalang angka na patentu pong Allah Ta'ala 10 wanina. Itu 10 terakhir. Lalanna 10 terakhir angka napat tentu pong Allah Ta'ala si di malam, yakni malam Lailatul Qadar. Ini ko mak bicara ulan Ramalang, tapi ya ko mak bicara lalanna tasi taunge narampi alim malabbina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna si di hadis asa maka da angka annawani itu istimewa. Risesena tau melo maka sibiang enaritu nomor di malam 1 Rajab, nomor 2 malam nisfu Sya'ban, nomor 3 malam 9 Zulhijjah, malam hari Arafah, kemudian malam 10 Zulhijjah, si bawa malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Jadi angka nawani magi na istimewa iya nange wani narampi alena taupan rita tamakada yaro ale malabina nabi Muhammad SAW narampi mirilan hadis na makada malam 6 malam itu pintu langit tidak tertutup, istilahnya nabuka pintu na langi na pong Allah Ta'ala. Na yaro pintu na langi jarang terbuka bersamaan. Angka tahu milau dong dia tembus sampai langit ke-7. Angka tahu mas sempajang tidak terangkat salatnya melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal. Tapi angka nang kawatu na istimewa kang ipong Allah Ta'ala atanna na rekomelo mangilau dong na sabair wattu na buka ipintun na langi na pong Allah Ta'ala selama 1 malam penuh.
Iya no nak malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, berarti lepar Idul Adha, dan malam hari raya Idul Fitri, malam 1 Syawal, kemudian malam Jumat. Iya komeki milau dong, iya natap tonri milau dong. Nasaba ukur tak buka pintu nalangi. Bahkan alena guru Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, nasisengi tau pandrita wali, maka dia guru Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani adalah wali kutub dari Martapura, narampe maka da nani gini gitau dena tinro hidalan na yarwani. Anang ewan niro dena tinro ngangi mapamulay mga ribi nakasibyang dena tinro lato subuh maraji-raji apalagi ko ustas na tulilaw mo pamacarama madari malasanyara ko dena tinro lato dena tinro ngangi ronang ewan ni makasibya bawang megi mas sampajang sampaja sunak mutla melogi masikiri, melogi mengaji, melogi tapakkoro. Yang penting lillahi ta'ala betongan nama pakacawe ale lauri pong Allah ta'ala. Maka day alena guru Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, iya konulle pananungang iya tu tede na tinrong iya rolalan nanang iwan nilalan na sitaungi. Maka iya komate iya tu tawe lay jempu langsung jasadnya di alam kubur. Iya na tu maka day iya komate tadde wujuno kilala kiburu dan angka 23 tau panrita panas saya gagawe lawitai angka memang ternyata termasuk guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah menurut kesaksian langsung alena guru Ki Haji Fathuddin Sukara almarhum narampe makada ia tu guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale wali nasaba paspura upasuru upalin na irilalan na calorie ita detoni lawuka ipasyo pawalun na mapamulay ulun na latu ajena de mematoni kagi sana. Dia buka itu kemudian dia hanya melihat kain kafan si bawa apa manilalang apa nama guru ipakil lapi kang ngitimunna ia manirongkah. Jadi itu dijemput langsung pengakuan na guru Ki Haji Fathuddin Sukara almarhum al-Maghfurlah ketika saya bincang-bincang dengan beliau di pondok pesantren selesai memang nama kuliah biasa roh waktu tanangi maka daga keistimewaan na guru iya narona rampe maka dia tu guru wali tongang karena memang angka wasiat na guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale maka da ia ko pole matematik baja sangadi nang kamoji patahuding alena musuro pasuruka ternyata betul dan beliau yang memasukkan ke dalam lahat. Jadi dena siaga tau pandrita betui ya jama-jamangi. Nasaba iya ko sejarah ko kita dalam Ar-Risalah Ibnu Khaldun ibaca angka 3 tau pandrita wita na jemput langsung dan yang lain itu masih banyak. Jadi ia pe kode tuleng na lengin nagatang icek de tau pandrita na pasoroi maka dah ia kode mulle mak dojangi letu tembus subuh do jatoni kin rogang kamulle perang di muatin roh yan na roh yan na malomo itu yan na tati asiran atau cakaru dulu no muatin roh yang penting istilahnya menghidupkan engka istilah atau pandrite maka dai menghidupkan betungan na pali sa irwani aja na lo bangisi sakko degaga nasaba istimewa yaitu pada niya tu maka da patam ikorang dene kada korangi patam ibaca mapamulay jus di letu jus 30 kulu Allahu. Jadi itu tahu pandrita makra nagetangi na pasoro istilahnya namudahkangi nasaba dene yang manana tapi ya komelo kilolongang istimewana ya roh aja mo tinrongang ilalanna siwani ya roh selama 6 malam itu dalam 1 tahun. Itu istimewanya karena waktu. Kemudian angka narambe pong Allah Ta'ala rilalan na koram lebih maka da wal fajr walayalin asr
ternyata walayalin asar menurut tau pandrita patafsire si bawa ulama pahakikie ternyata angka telu nomor si dia rona jalloe walayalin asar 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang dimasuk walayalin asar di situ napakilori to pandrita makada 10 pertama bulan Zulhijjah si bawa 10 pertama bulan Muharram. Iya na tafsire na kendaki makokoe 10 pertama bulan Muharram. Nasaba 10 terakhir bulan Zulhijjah itu nasaba angkai ukoro hari Arafah 9 Zulhijjah. 10 pertama bulan Muharram mulia karena ada Asyura. Apa iya hari Asyura Pak Bue? Tania hari raya Sempajang. Tania. Cuma dia adalah hari raya sedekah. Tania hari raya Sempajang. Jadi dia nak ada ia ko Asyura itu Thomas Sempajang de tapi masih sedekah. Nasaba angka hadis na rampele malabina nabita lawite puluh kali na panguluta Sunan Abu Daud makada nigi mapandre oko 10 na Muharram papada-padai apalanna atau seakan-akan na pandre sinin na umat na nabita mapamulai umat pamulangi letu capana. Jadi tania Sempajang natuji je rasul sini di susining 10 na Muharram. Jadi ya komelo ki mapuasa eta puasangi as-soaha kutulay namanya tasuah. Yeri sangi tasuah berpuasa karena Nabi pernah bernasa istilahnya minasah makde nabita iya ko malampe isunga kunalenga umur malampe pong Allah Ta'ala udah pimo pi ulam muharrat tau piameng wa puasa tu aserana Muharram tapi dena na sampa na jama nabita na mate iya na sehingga 9 Muharram itu disebut dengan tasuah. Iya ko 10 na Asyura. Padahal yang Nabi puasakan itu 10 tapi mania ni makada ya ko malampi umuru kudapi tau pemang nadapi Muharram wa puasa tu ya serana tapi dia na sampa ya na tunang tau pandrita makada na nigi mapuasangi aserana Muharram maka na puasangi na tunai kang inasarna nabita. Yero jadi natunai kang inasarna nabita nareko na puasangi aserana tapi ya ko de tulle mapuasangi oko na 10 na. Itu ia 10 maka nabita semoga Allah mengampuni dosanya selama 1 tahun lamanya. Jadi palega dosa si tau tuh pak angka memang tu waktu pasusu dosa makan jalada termasuk ini puasa Muharram dihapuskan dosa selama 1 tahun. Kemudian maka dauna ia ko angka tau mapandre seakan-akan betongan na sanrawe-rawe pada nareko na pandre sininna umakku mapamulai pamulangi letu capana siaga na kira-kira egan na pasidak kaye si dimia kampo tau ipandre naliwa egan na palana na nama pamulai rumah pamulan na nabita letu pacapurang letu kamalino unro tanre na apalana nareko mapandre ukon itu nang kaparenta lok polok ko tau pandrita tanya nabita polok ko tau pandrita makada ape cako ukoro buburu ko pitun rupa koro 10 na Muharram itu natunang kabuburu pitun rupa tapi ya buburu pitun rupa sitongan na polok ko minabino tanya polok ko malabina nabita jadi nabino itu waktu natalalino pas 10 Muharram nasandar lo pinna iya na ro nanasu iya ro pitun rupa mematoan re na pendre o kolopinna iya na ro na pasipulu na sabak cede mana mani na pasipulungi napa milodong engkatu kokorangi pak dongan na talulapa demi ni pak guru nga biasa na makwero maka dami guru tayo ko iya tu nabaca tayo napalin na andre na mo tau siratu genna to demi ni pak guru nga yaro
Jana ni apa guru ro masike siki metu ko. Jadi ro narampe to pandrite kada donna nabi Nuh wattunna napasipulungan rena namega wawan namelo manrei sehingga dia berdoa kepada Allah. Kemudian turunlah perintah melalui malaikat podangi kada pasipulungnya tu pitun rupean remo monasui pegai wena. Nang kagagay nasu namega wena tetap manci peca. Okon itu dasarna nang kapeca magi na pitun rupa na sabak pitun rupa mematomi anrena sabak dena na genna sehingga ipasidi padahal angka hadis na nabi tamakan ya nang ka anre liman rupa ni sigaru mancilasa ni itu tapi magi di mapeca pitun rupa na pitu aroy di na lima to na lima minasa nabita yang kanalasan na tapi na pitu roy nasa maoki mala dasar rona kisah na Nabi Nuh. Jadi ya gidi maka to mapeca to ka sitongan na deje ni suruh mapeca cumero to pandrita na nangga malomoy maka do makanya aku masih dak kai tahu Pak Matandre palana na suruh to di mapeca yempai na suruh mapeca na sabak cede modalana nangka golla dua batu kaluku siddi golla aksane warra pulu sita ngalitere 5 tau ya tu denu le puraiwi gitu nan reme 10 tau ya tu jadi ya di tau kasih si apecaki ya di tau sogi aja tak peca Pak Mega tu tahu sogi ke cucu tu palo sapalo kalolo apa resuku ni di tahu sogi apa iya na parentangnya agama tanya peca aga pale na suromi mapanre masih dekat andre jadi Pak Mega tu tahu kasih si welo tu pasapalo kalolo jadi mai atau sogi jadi iya isure masih dekat jadi isure mapuasa isuruti mapanre. Makanya hari raya itu adalah hari raya kemenangan tapi bukan untuk sholat tapi untuk sedekah. Kemudian nasurutu nabi tambah-tambahi balancana baineta. Pendre-endre balancana. Istilahnya ya ko biasa tali baineta ta siratu misabu paganay 200 sabu. Talumo-lumo yang. Idi mani meki maling isi di juta ya rosoy makanja pa. Ento, wattunna mage nasaba ilomoy yang idalle selama 1 tahun. Tabagyang iwijat dui pasidakah. Ko nadapi ro 10 na Muharram, ko susiningi matu tabagi-bagyang iwijata. Angka na yatim tabagyang yang tasidakay. Nasaba matandre palan ko tu pasidakay. Pak DJ tu ia ko pahala Pak Melo ilalung yase me mati pahala nama pandrewe tu nanya pahala nama sampajang yuli na telo masampajang tanya pahala na sampajang iyo pahala na yuli telo masampajang apa ia kota pandre ta we cicang 40 sona 40 wanina na pacapu ko tanah iya ko yuli telo masampaja cidi mi watu iya mitu oli telo masampaja loro na laba na loro asara siles itu ina de molli si de mololongang iya tapi iya ko sambe ipandre tay cicang 40 sone tu na pacapu ko tanah salamanya tuang kanrewe kulalan na watana ina to 5 lolongang iha baraka pole ribong Allah taala na sabak doa para malaikat makole ba nitu to motot tariolo na sinin na jama-jamanna ina na tarima na padongang ite gere pa komeno galunge aga sana mapanobine mabaca doto mata nangi matu mabaca doto siya nga somi robinewe siulam ito pali matoni binewe ko naliwan ni siulat tu mabaca siya tetap man rimangi ko mabaca yang ketiga mabate na watte to kawatte iro wattewe sitongan na mabaca dos itu napa makan mandre se baru melo ino galunge mabaca toy sitongan na tannya ro poko iya miro andreve poko apa manca jitolak balai na re ko mapandre tawe enoli ni puima pak makadade puima ngitari madonna apa makanja pak kasibienna pak degagai madena sampajang biasa runtu ima de na sampajang de angka tu Pak baca dok de na sampajang tapi ya ko imang de panang kau runtu ima de na sampajang itu oh masya Allah ya mau maaf puang sudah datang ya jadi
saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.